Mali skakalice vozila. Autić Rumenko je rešio da sazna ko je ispušta neobične zvuke od kojih bruji čitav grad. Da li dopiru iz garaže? Ne, to je samo kamion juriša. Bip, bip. Autić se zaustavio na semaforu kraj mosta. Da li neobičan zvuk dopire s reke? Ne, to je samo brodić Plavko. Plus, plus. U tunelu je Rumenko spazio 2 svetla. Da li je to izvor neobičnog zvuka? Opet se prevario. To je voz Šinko. Čihu, čihu. Dok je stizao na gradilište, Rumenko je čuo da zvuk postaje sve glasniji i glasniji, a kada je kran podigao teret, Autić je gledao. Radišu, najglasniji bager u gradu. Brm, brm. Kraj.